Pozdrav ekipa, ja sam Tetka. A ja sam Marko Kace. I vama želimo dobrodošlicu u prvu sezonu Telekom eSports Championshipa u kojem pokazujemo da eSport nije samo igra. Danas na rasporedu imamo kvalifikacijske mečeve u Rocket Ligu, no prije nego što krenemo u sami video, htio bi se zahvaliti našim partnerima Samsungu i Pro Gameu koji nas podržavaju kroz ovaj projekt. Ovoga puta ukupan broj ostvarenih golova je 149. Broj asistencija 82. Ukupan broj obrana 161. Broj udaraca 369. Te broj odigranih mapa 35. U kvalifikacijskom dijelu natjecanja naši prijavljeni timovi moraju igrati best of 3 mečeve, a nakon toga njih najboljih 16 prolazi dalje. Ti 16 timova će u ligaškom formatu morati pokazati da zaslužuju biti u top 8 koji nakon lige prelaze u play-offs. A play-offs će onda do kraja filtrirati top 3 tima koji će igrati best of 7 mečeve, te ćemo napokon saznati tko su naši finalisti. Dosta pričanja Tetka, idemo u video. Na plavoj strani imamo Boheme, na naranđastoj imamo samo Vartex i krećemo u taj prvi kick-off. Nekako jednako ovdje za obje strane, malo je lopta završila na plavoj polovici terena, ali Doki evo već je u zraku, već je doklirovan. Pogi i Doki, dobro, super imena, bit će malo zbunjujuće, ali bit će ok, 15 sekundi je prošlo, još nismo imali niti jednu priliku na gol, ali evo Doki prema sredini, ali evo Pogi još jednom dobra obrana sa njegove strane. Doki i Dokica, ok, super, Doki za Dokicu i za Pogija, sve jedan preko druga, ali Vlajo out of nowhere sa tim save-om. Lopta sad na naranđastoj strani, Vlajo tu mora protiv Dokija otići u zrak, 17 boosta, nema baš previše i evo prvog gola. Mislim da je to bio Dokica, tako je, Dokica sa prvim golom nakon 2 minute. Ponovno je Doki u zraku, mora odnijeti to preko, tako je, mora odnijeti direktno do backboarda kako ne bi ušlo u gol i uspio se super snaći sad Dokica od zida prema sredini, može li naći nekoga ili će doći direktno u gol! Direktno u gol sa druge polovice terena, Dokica, 2-0 u ovom trenu za Boheme. Još jedna šansa je ovdje sad bila za naranđaste, za Vartex, ali nisu uspjeli odgovoriti. Sad je Vlajo tu, a i mene od prečke direktno dolje na crtu gola i nema nikoga da to završi. Ponovno ide unutra, Pogi je ovdje i ovoga puta da, vraćaju se ponovno na 1 gol razlike, 2 minute i 15 do kraja ove utakmice. Nekakav clear prema sredini, Explosion sada na lopti, ali Pogi je ovdje. Hoće li se odbiti direktno unutra, ipak ide lijevo od gola i sad je Fran ovdje. Fran nije to uspio završiti, ali ponovno Vlajo, ponovno čovjek na kojeg ne mogu paziti jer ne znaju gdje je za 2-2. Napeta utakmica, zadnjih 20 sekundi je sad ostalo, Vlajo je ovdje gore na lopti. Odlazi od ceilinga, može li se odbiti prema nekome, Explosion, double commitaće na ovo, nisu to trebali napraviti, ovo bi ih potencijalno moglo koštati od gola i bude, i to u zadnjih 10 sekundi utakmice, double commit. Nevjerojatno, praktički su si trovali utakmicu ovdje. Pogi još jednom prema njima, zadnjih 7 sekundi, Bohemi moraju odgovoriti. Hoće li ovo biti Rocket League moment ili ne, 3 sekunde do kraja, Pogi je na lopti i gotovo je. Ako ništa, timovi su bar kreativni sa svojim imenima. Na plavoj strani ekipa Vnutri, a na narančastoj strani ekipa Burek. Igraju na Neo Tokiju koliko vidim i za sad bi mogao pas prvi gol, bome da, nisam ga očekivao sa ovakvim odbijancem, ali Marko je to ipak pospremio unutra nakon prvih 10 sekundi. I sad 30 sekundi je prošlo, Burek i dalje vodi 1-0 protiv ekipe Vnutri. Marko još jednom prema sredini, može li naći nekoga, dobar odbijanac i preko vizija to ide. I to je 2-0 za ekipu Bureka. Predivan pas, predivno odigrano i definitivno zaslužen gol u ovom trenu. Ponovno na Marka na sredini, može li naći još nekoga, odbit će se tu praktički od kornera. Zanimljivo, Vizija je imao dobru viziju. Ime vizija. Zeka ipak dolazi do tog prvog gola. Jako lijepi autić, to moram priznat. Zeka ima jako lijepi autić, 2-1, pardon. 30 sekundi je do kraja i ostaje im još samo taj jedan gol. Uspjeli su to skinuti direktno sa svojih vrata. Mogu li se sad vratiti u zadnjih 20 sekundi? Zeka probat će to klirat, ali baš
ne uspijeva sa tolikim pritiskom naranđastih. 12 sekundi je do kraja, ovo im je šansa, sada dolazi do zida, praktički će odbiti to tamo, može li naći nekoga na sredini, može li ovo ići u produžetke. Zeka nije uspio dotaknuti loptu sa kotačem sad u zadnjim sekundama i ovo odnosi Burek pobjedu. Formula V protiv Psychopathsa i dalje jedno od najdražih imena u cijelom natjecanju mi je Formula V. Zauvijek će mi ostati u glavi, a Tom Cruise, iako ne vozi formulu, već je gore na zidu. Nema prvog gola za njih, Happy je tu isto jako blizu, ali sad je sve na strani naranđastih. Može li Happy ovo klirat? Može. I jako brzi su dečki, već u prvih 15 sekundi imali smo dvije akcije koje su potencijalno mogle rezultirati golom, ali nekako igraju izjednačeno. Tommy ponovno u zraku, ali bit će kliran od Sviza, sad je tu još neko, Seven je tamo, ali ipak nema gola za njih i dalje. 30 sekundi je prošlo, još nismo vidjeli prvi gol, ali evo ga sa Sevenove strane. Nevjerojatan na samom početku, nakon 30 sekundi, 1-0 za Psychopathse. Svega minuta utakmice je prošla. Imamo taj jedan gol na samom početku i dečki su fakat eksplozivni i sa jedne i sa druge strane. Sviz je sad u zraku protiv Happya. Nekako ponovno izjednačeno, to i za jednu i za drugu stranu. Ali lopta odlazi dolje od backboarda. Ajme, kakav gol! Kakav gol, jel to Sviz bio? Ne, Ksegi je bio, pardon. Nevjerojatan gol od Ksegija. Moraju se sad iz Formule V malo više potruditi, moraju biti malo agresivniji. Tom Cruise. Pule nažalost u loptu, ali sve mu se sprema tu za sredinu i Ksegi. Odbilo mu se direktno od stative, slučajno na kraju je našlo to jednog od igrača Formule V i uspjeli su zabiti svoj prvi gol u ovoj utakmici. 3 minute do kraja. Jedan gol razlike, Tom Cruise direktno dolje, 3 boosta, ne može se spustiti dovoljno brzo. Seven je već u zraku protiv Tomija, Happy sada ponovno na sredinu i ima direktan gol. Dobra utakmica, 2 minute i 15 do kraja i ko da smo na početku, ponovno su izjednačeni na 2-2. Kreću direktno u novi kick-off Tommy, već prema naranđastoj strani. Sviz je tu bio jako blizu, ali ipak ne, Seven je u zraku. Tom Cruise mora se vratiti nazad na 0 boosta, je nezgodan ovdje touch. Mora se sad odbiti od backboarda, mora spasiti to, ali ipak ne, Seven. Jednostavno prebrz. Nisu ga ni primijetili na toj strani i 3-0 za Psychopathse. Tommy već jako blizu plavog gola je ovo opet Seven. Postavit će si loptu još jednom i rekao je nema šanse, ne držimo izjednačenje. Ponovno idemo na 2 razlike i 4-2 trenutno za Psychopathse protiv Formule. Minuta 50 do kraja. Akcije ne manjka u ovoj utakmici sigurno. I sa jedne i sa druge strane trude se maksimalno koliko se mogu truditi. Ovo će potencijalno biti još jedan gol za naranđaste i bez problema. Seven, treća lopta za redom da ju je pospremio u gol Formule V. 5-2. 20 sekundi je sad do kraja. Moraju zabiti 3 gola. Praktički nemoguće, ali izvedivo u onak ne znam kakvim situacijama. Šanse su jako male i svakom sekundom se sve više i više smanjuju i tu ih možemo otpisati. Psychopathsi pobjedit će ovaj game protiv Formule V. Čim lopta padne na pod, pokušavaju još držati u zraku. Sviz je ovdje, potencijalno zadnji gol. Happy će to klirat. Ima li to netko? Još jednom Seven to diže u zrak. Već su tu dolje, Happy će to klirat i gotovo je. Benny posle 12 na plavoj strani i PRT Esport na naranđastoj strani. Odlično ime, Benny posle 12. Ne znam od kud su ga izvukli dečki, ali jako dobro ime. Već imamo prvi napad sa njihove strane. Odlazi malo lijevo od naranđastog gola. I za sad ostajemo bez te neke šanse. Sad evo Inkognito je već u zraku, pokušava doći tamo do nekakvog kornera, ali ga nažalost nema. Graf je sad ponovno tu na 0 boosta, probao je skočiti, ali nema dovoljno vremena. Pola utakmice smo već odgledali, do sad nikakve baš značajne šanse nismo vidjeli. 0-0 i dalje na semaforu, ovo se nesretno odbilo. Ajme, Benny posle 12, kakav gol su upravo izgubili radi toga. Kakav nesretan odbijanac i 1-0 za PRT. Dosta blizu sad, pored plavog gola, skoro i 2-0 za PRT Esport. Može li se Benny vratiti? Wow, okej, ovo nisam ni vidio. Iskreno nisam ni vidio da ulazi unutra, ali ako se ne varam, Inkognito je to bio sa drugim golom. Minuta i 40 do kraja. I sad, Penda. Može li tu zabiti novi gol? Ne, ipak
Nikt se sad u zraku, može li ovo obraniti, mora se backflipat, ali nije ni uspio doći do toga i 3-0 za BRT. Minuta i 27 do kraja, pardon, onaj drugi gol je bio od Grafa. I sad stvarno nemaju više vremena, 30 sekundi do kraja, nisu uspjeli zabiti još niti jedan gol u ovoj utakmici. Teško da će sa 3 komada zabiti u idućih 20 sekundi, ali svakako će probat. Gimu je tu od kornera, probat će doći do zida od gola, ali jednostavno ne. Nikce je ponovno sad tu, 15 sekundi je do kraja, Gimu opet pokušava, ali jednostavno je obrana narančastih prejaka. 10 sekundi do kraja, potencijalno još jedan gol, 4. za kraj ovdje, ali izbili su to van. 4 sekunde, 3, lopta mora dotaknuti pod i pobjeda BRT Esporta. I evo ga. Nova utakmica, novi timovi na plavoj strani, Clinicas Washed na narančastoj strani, Risitas i Kičo je već ovdje jako blizu plavom golu, ali bez problema će to Mapo praktički prenijeti preko, praktički skroz do druge strane terena i može li Mapo ovdje završiti? Ne. Zuki nije bio dovoljno blizu, Krks je probao sa druge strane to ubaciti, ali jednostavno nedovoljno blizu. Account broj 7, dosta zanimljivo ime za njega, ali nema veze. Kičo sad ponovno na lopti od backboarda na Mapu. Zuki je sad tu jako blizu. Broj 7, je to ko iz Alana Forda, samo broj 1, ne znam ili je, ali broj 1 upravo je na semaforu. Risitas, nevjerojatan na samom početku, 1-0 za njih. I .exe protiv Mape i na kraju to gubi, ali Zuki, predivna lopta od backboarda, ima li nekoga na sredini, može li se Krks ovdje pojaviti ili Mapo? Mapo, neravno odrašlje, Zuki još jednom gore preko prečke i to će ući na kraju u gol. Kakav odbijanac za Zukija, Clinicas Washed, 1-1 trenutno, 2 minute su do kraja. Zuki ponovno na lopti, 12 boosta, nema baš previše, mora to prepustiti Krksu. I sad je Mapo, Clinicas Washed, ima i otvoren gol, direktno za Krksa, ajme kako dodavanje, kakva akcija Mape i Krksa, wow! Apsolutno neočekivano, mislio sam da će Mapo ići solo po taj udarac. Otvoren je sad i plavi gol, moraju samo ne komitati u zadnjih 20 sekundi, već smo to jednom vidjeli u današnjim utakmicama. Ajmo ne ponoviti takve greške. Account broj 7 gore je od backboarda. Ima li sad nekog? Ovo je savršena prilika za Clinicas Washed da zabije još jedan gol, ali ipak ne. 8 sekundi je do kraja. Mogu li sad Risitas zabiti u zadnjim sekundama? Zadnji napadi su tu sad za njih. Lopta samo mora dotaknuti pod i Bome će se potruditi za to. Ipak je otišla na zid. Krks na Zukija, Mapo je u zraku i to je to. Only the Family na narančastoj strani, Sveti Savo na plavoj. I krećemo u njihov prvi kick-off. Jurke već jako blizu, ali Don Liaban je ipak bio ovdje na vrijeme. Dopamine već u zraku protiv njega. Anthony je također ovdje. Mogu li sad zabiti svoj prvi gol? I mogu. Anthony to nosi sam na svom autiću do kraja. Nisam očekivao da će to baš ući toliko jednostavno, ali na Anthonyjevoj haubi ipak je. El Bahati. Jurke je na lopti, baci se nazad prema korneru. Anthony je sad ponovno ovdje, Heisenberg to mora klirati. El Bahati mu je ovdje kao pomoć, ali za sad ih nigdje nema. I Jurke bez problema uvlači to u njihovu mrežu. 2-0 za Only the Family ekipu. Dopamine apsolutno je vino ovaj kick-off i Jurke je već ovdje, ma bit će ovaj 3-0, tako je. Protiv ovakvog kick-offa jako je teško igrat, pogotovo dok ga Jurke followa sa tim prvim udarcem odmah nakon. Heisenberg u zraku, 36 boosta, mora se okrenuti na pravu stranu. Dobar pokušaj pinča, malo premalo speeda ovdje da bi došao do tog pinča, ali ipak Anthony, wow. Još jednom ga nisam ni vidio. Ova Honda koju vozi je nevjerojatno brza. Anthony ponovno na lopti. Lijevo od plavog gola, Heisenberg, dobar clear, Don je sad isto ovdje da proba to spasiti. Evo sad Heisenberga, njegova prva šansa da zabije ovdje gol. Ipak je El Bahati tu i proći će to pored Anthonyja. Sveti Savo, prvi gol za njih nakon pola utakmice. Još 3 moraju zabiti, nije nemoguće, stignu se i dalje vratiti.
Only the Family jednostavno kalibar tima kojeg je jako teško pobijediti, pogotovo sa Jurketom. Ovako na dopamina direktno preko, još jednom od backboarda nazad za Jurketa i ovo je 5-1 sa 2 minute do kraja. Dečki su nevjerojatni. Još jedan kick-off, opet pobjeđen sa strane Only the Family-a, ponovno lopta na sredini, ali nisu ga očekivali ovoliko blizu i sa ovoliko jakim šotom, ali Jurke to uspio nekako spasiti. Sad je Heisenberg preko svih i Jurke to nema. Drugi gol za plavu ekipu. 5-2 rezultat, minuta 48 do kraja. Još jedan pobjeđeni kick-off za Only the Family, znači nevjerojatni su tim kick-offima, imaju ih jako brzo i Jurke nevjerojatno prati svaku loptu nakon kick-offa. Taj dečko, ja ne znam kakve su to taktike, di to mogu naučiti. 30 sekundi je do kraja, Jurke ponovno na lopti u korner, tražit će nekoga, flip reset, bio je dostupan, nije uspio pogoditi tu loptu. Dopamin je ovdje za ravno po sredini, zabit ravno u mrežu plavih, 7-2 i Only the Family definitivno jesu pobjednici ove utakmice. Fali im samo 5 golova, Sveti Savo, da uspiju doći do izjednačenja, ali u ovih 15 sekundi je to fizički nemoguće napraviti. El Bahati sad na lopti, mogu zabiti eventualno treći. Dopamin za Jurketa, tu su se pogurali, malo nisu mogli odlučiti koji će doći do lopte, ali Dopamin je ponovno u zraku od backboarda, ipak ga nema. Anthony klirat će opet prema sredini i to je to. Ok, imam novo najdraže ime u cijelom natjecanju, Podgoričke ninje. Odlično ime sa strane plave ekipe. Protiv ekipe Tanvalja na naranđastoj strani. Jako dobro su krenuli ovdje Tanvalja, već je bila lopta na backboardu, ali dobro su klirali. Evo, mala sirena s ovim Nissan Skylineom bez problema to klira. Sad je sve na sredini, Krčko može do toga. Vasilijandar je ipak tu, klirat će se to. Može li naći nekoga na sredini da mu proba dodat loptu? Ipak ne. Krčko. Malo preko lopte, nisu još ni sami sigurni tu tko će komitat, koliko ljudi smije komitat u ovom trenu da ne ostave gol prazan. I jedna i druga ekipa, koliko god je na naranđastoj strani, ovdje su u opasnosti gola i jedni i drugi. Jedna kriva lopta, jedna greška sa svake strane može rezultirati pogodkom i evo 45 sekundi smo već bez pogotka. Vasilijandar prema sredini, nema još nikoga. Mesorem, ima ga, evo, to je to, jedna kriva lopta sa sredine i to je to što može okrenuti cijelu utakmicu. Nakon minute Tanvaljo vodi 1-0. Još jedna lopta prema golu, naranđastih ovdje, Krčko je u zraku, ali Mesorem baca nazad to prema korneru. Marko, samo mora biti lag. Kakav pinč! Marko, savršen pinč, može li naći nekoga na sredini? Ma ni ne mora! Kakav pinč je ovo bio! Ovo se odbilo u gol! Podgoričke ninje! 1-1. I dalje sam bez teksta nakon onog pinča. Mala sirena sad za Krčko na sredini. Ne može naći nikoga, trojica su mu tu u obrani. Jako teško da će to zabiti. Ovo ide direktno u gol, ako se ne varam, da! Previše ljudi su komitali sada u napad i opet Tanvaljo vodi sa 1 razlike. Minuta je ostala do kraja za ovu ekipu. 24 sekunde još pišu na semaforu. Mesorem protiv male sirene, mora klirat ovo. Prošlo je preko dvojice igrača, odbilo se od lijeve strane gola. Ima li nekoga tu? Krčko sa 0 boosta, sve zadnje snage je iskoristio ovdje da dođe do te lopte, na kraju to skida. Vasilijandar dolazi sad on do sredine, 8 sekundi je do kraja. Ovdje Ninja moraju napraviti nešto, ali ipak je prekasno. Tanvaljo, 3-1, 6 sekundi do kraja, 2 kick-off gola se ovdje moraju desiti, a ako ne vidimo prvi, znamo tko je pobjednik i praktički nemoguće više. 3 sekunde su ostali do kraja i Tanvaljo će odnijeti pobjedu u ovoj utakmici čim lopta dotakne tlo. Drže ju i dalje gore. Probat će još jednom od kornera, ali gotovo je. Vratit ćemo se još samo ukratko prokomentirati prvi gol Tanvalja ovdje u utakmici protiv Podgoričkih ninji. Točno da vidimo što se desilo i u ovom trenu Vasilijandar u zraku vidi i malu sirenu i Marka tu, zna da double komitaju, a zna da je brži od njih u ovom trenu. Lopta odlazi na plavu stranu, tamo prema desnoj strani i Mesorem sada pokupio je full boost. Mala sirena komita, zna da Krčko nema boost i bez problema će ovo zabiti za 1-0 Tanvalja.
Pozdrav ekipa, moje ime je Marko KC i dobrodošli u Tips and Tricks segment ovog videa. Koordinacija ruku i očiju, osim po unikatnom gameplayu, Rocket League je poznat kao jedan od najtežih e-sport naslova za usavršavati. Jedan je od rijetkih naslova u kojem igrači ovise sami o sebi i svojem skillu. Nema ekonomije, nema biranja igrača, itema i slično. Radi se isključivo o skillu. Rocket League će uvijek testirati vašu koordinaciju ruku i očiju, koje će ultimativno odlučivati o ishodu svakog meča. Timska igra, iako u trenutku kaotična. Rocket League 3v3 mod zapravo je najveći test vaše timske igre. Potrebna je dobra komunikacija i sinergija u timu kako bi iz svakog meča izašli kao pobjednici. Life lesson. Dok već spominjamo timsku igru, moramo spomenuti i odgovornost jer je to jedna od lekcija koje me gaming naučio. Kako sam u Rocket League meču odgovoran za svoj tim koji računa na mene, tako i u pravom svijetu. Mora biti odgovoran prilikom svojih dnevnih zadataka. To bi bilo to od mene za danas. Za više korisnih savjeta zapratite Telekom eSport na svim društvenim mrežama i pratite sve ostale recap videe. I hvala vam što ste gledali i još jedan recap video kvalifikacija Rocket Leaguea. Nadam se da ste uživali u videu, ako jeste, lupite like, ostavite neki komentar i nemojte zaboraviti se subscribe-ati na Telekom eSports YouTube kanal za još više videa. I naravno, nemojte zaboraviti pratiti ostale naše društvene mreže, linkovi su dolje ispod. Kak je bilo? Ovo je bilo dobro. Slušaj, bit će opet dobro. Biće. Ajde. 2 i 1. I hvala vam što ste gledali još jedan recap video kvalifikacija Rocket Leaguea. Nadam se da ste uživali u videu, ako jeste lupite like, ostavite neki komentar i nemojte zaboraviti se subscribe-ati na Telekom eSports YouTube kanal za još više videa. I naravno, nemojte zaboraviti pratiti ostale naše društvene mreže, linkovi su dolje u opisu ispod videa i vidimo se sljedeći put. Pozdrav!